Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Renington Lingdo Tongkar MLA Kemau Kerwat Constituency Uba Dairu Menteri Ketenan Umbam Umdi ke Sorkar Jela Menta kesengi ke khatway trik ubenai kela lingkot arjar arpulai ulayo aban pelipat ba bat bu mau nong rim ni kisau teliki water supply scheme hakathan mau kerwat ki baka jingmang pisa baro kalakot sya kalai pulai kelur tam kini ki scheme ki ba menteri uyo aban peli bat bu mau nong rim hakini kesengi ki kentop ya ke nonglang water supply scheme kaba pra kelur arpulai lak tengka kerang mau water supply scheme shiklor laipusan lak tingka bat kawai kabasan polak tam lingba ke scheme RIDF bat ke mausa water supply scheme kabakat praklor tingka kebadai lingba ke scheme Jal Jeevan Mission hakini ke scheme play ya kini ki water supply scheme ledan langru ubati lingwa Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District uba S Najer EE katanat PHE ba K Nong Psau SDO ba J Nong Si ki Menteri Shnong bat kipat ba nong song shnong. No yo mau nong rim jong ka mau sau water supply scheme combined water supply scheme in yo unveil yo no mau nong rim. Boleh buat officer nak kebentar. Ia kena ke scheme dan nong water supply scheme in yo unveil yo no never stood. Berkata kalau ban inaccurate ia kena ke scheme RIDF jong ke scheme hengarang mau berkunjung dengan le ia foundation stone jong ke scheme JJM hakering sing orang mau ki inle ikane mutaban unveil kum kadak jong ke jingka inauguration baru ban le ia foundation stone jong ke scheme ini tapi bro Sistem KJI kala ia kapan lekor hakenika kuat hakaba yo iya ka development ya ka jing roy jing par hakane ki snong ki thau ki jungi hakaba kila wan na ki department of hair kam tam na ka PHE ngasngo ban pen ka klik ban yang hang snong mau saw haden hakaba la yo ban penget ya ka sarkar ki department ban pen yo sanction ki skim ladangan mi sanction ki skim ngak wa ban EP ngasngo dem nanti ka klik ban wan mau saw ngasngo teng rasngo rem sisa Namar ba kadai ya kanehi ke baki paipak nama so kila bo lantar hangawat ong ba labon pausnam kumba ong bakral ngila ang not ban yo ka skim hangnes nama so hendrei kimi kijing ka wei haden ka wei pa haden ke baki ni girang ba kila pensengau hanga ya ka jakai ka sos hakaba dei ban lektan kamton ba prim melekran bon bersin berlayania hero bon bersin hakaba dei ba kita ka sos hendrei ke baki sutu ba kadon kijing halam sem ngala perkhat bet ban ya kebangi ya lek kita kejing ya keban don kejing bom tikena yo nem yo bahaba lek na kabati kena badena ta kadau bag department kala change ya ka sos jong ka ha kebangi la yo ban lek na kawe ke ka watla kan kam stom ka ba ka de ka pumping henry kan kam don berke jiti kena ha ka ba kan don kono kejing ya kejia lene kejing ya kelumar ha ka beri ta ka sos tinga ai kule shibane ya kejing terlang pi baro ki bosnong ki borthau hakaba ila penlong kumne kemakalong mentai ke bangila yo sanction ya kene ke skim hangne mosau da ka cingkersan da ke jite lang jongpi ot I engineer ila keren no mesin mene kendiat da ke boong bawa dum sku na margin wanra da ki pipe ko thamai hakane ke skim berkata kalong da ki pipe plastik ringa kwa abang ye pi ba na pi mat ya ke thamai bon sen ba kim tre syu ikbarim mensua ki pipe hayeng ban lepat plastik dah pipe nar sudah henry indala yamat are usarang lu to pipe nar pleng usarang uduk tang kato kene ka lifespan jong pipe nar kene tang khat san snam imat damakla kan baka lifespan jong kini ki pipe plastik ki bangyan ra hangne ki de san pusnam namakla kade imat hadu san pusnam ke jing ong jong kini ki company ki besna ki ong une hadu san pusnam unnom pot unnom sneo kini ki pipe plastik Tenamar kata kamau sau kan yo ya ka lifespan ka bakham jerong ka bakham ha ban ye ku ipat ki water supply scheme
haji hisan ge snow thu bah nak leng department hakaba kini ki bakam sutu engineer ba kini ki pipe ki ban sa pendon kam kita ki pipe plastik ki HDPE pipe kini ki pipe ba khamba andre ban pengek kerke ki pipe ba penekat bakim snow thu KPHE department bat kamtam ya minister hakaba ila yarap lem na kabenta ka sinong ka thau ka jongi hakaba hakide ki por ki bala dep baro hakide ki por ki bala dep baro na kalian jongi kum ka sinong ni mat sibun ki jing hakaba de bat ka bat nimla ru banlen ba ka hi ka de ka wei ka ba ai ya ka jing im jongi ki priu kem ka to omlong tengi sutu ya kata bat ngilap persang nadu kinong yalam ki bahaswa jong kesnong ke jongi kila persang ban tau kilat kelenti krem la ban klet ya menteri ibala song thai no mentai ibala resign no nakakam menteri mentah ha ki jing bun kam jongi ibadas ila persang la ke jong kebut kebor rengkat lang bat kirang ba jong kesnong ban leit bambu ka application nadu usnem arajar khatsang bat nadu kito kipor nila persyang maniai budin na kapor sya kapor bat detang hal usnem arajar khatnyau ti ngila yo ya kata ke jingkermen boong kila approve ya kanika scheme hengre snusi pat man ong bakim patla ban putrekam hagita kipor namar kajing duna pisah po ke department Henry, anala yak kisni bat kipon, bat nila nang yay put din, ya kadikakam, bat nisngaw kumen, ba iba renik, iba dong iminista menta, iba dong angkat lang bat ni menta, ilayarap lem, yangi, banong uksyang hakita kipor, banlik put din, ya kadikaskim, bat dayling ba jong ibla persyang benda pelitilam ya kirang ba jongi jong kasnong hakabang leyo benda kendu ya minista ibade iba samlin kita kipor ting leyo benda kendu ya iba samlin bat iba samlin ru ila kular hakaban sedang ban ai no ya ka work order hakaba ila khot ru katenda bat kalalong kane ke kam hadu kini kipor ke menta ke jenada nimdon emily lani minista Nisnyo don bot ba hadin ke jing bot din ke jong menta lai la long sendon minister tingi kermen ba kumbai la ong isa meni hoat kidang don sa kniat kensait ki benta ki ban pendep hang ni hapo isnong jongi andre kandi ka longkum kadak ban kala don ke jing kermen yangi ba ka nila la ban yo hakini kisni ki ban saban kamtam hausnen kakendai ba kendai bunyo layak sanction mengkong ya gumba mundi lembah kipai mengkong harga tu kepor empat lah berpenbiang ya kecingdan kam jang kipai ba ani gisnong kum gabawan kumbang di gabawan kawan hasurok but kacing bom lah berpenbiang nomor berkat barang ya kipor gisni Kesnong genang he, kiying ginang bon, kinong sang snong ginang bon, ti kipay ba gila sitom. Tina kata kadaw, dapat sa ki kung bapi ang gipot mo, kitulong bapi yatong dapat si kituro nang ya kipor gisi kiladang duna haga jingmi ko haga to ga jaka bagi yatong Kana perkat si saya ke department, dodo swa bagan wan tresni, barado mentagisi apat khat sia kumno ban penyo biang yang sanction na gabatang ni snow di don bok daga jingirap minister jang ibre ni ngatay lala ban penyo sanction biang sa sisin house tem arja kapra ya kini snow rang mo ban haga ta poro kambat dai ka thong kaban ai haman lagi tluing hoy katum garikot berkesensas bangiyak dengan senang kelong ba aspak para penyu teli kilong ying kita dengan senang handai nak kata skim kabangila yo house nem arja khatra lala banai tang san hundru teli kilong ying di
dengan asno baniro skadai ya je in charge bapak ya gani ga skim sini sno wala tristom ban penbit pendiang yang jinan kam habe dai ban penyaj ba janti habe pentrek kam ya gani ga skim gani sno tindak kadang perkat bawan bu monong riba hang juga por bawan pli ga umbang di tinggi su leh hakene ga jaka ni kendit ngapai baka gadan dengan asno komen hendak kata-kata baka kalawan sisa tidak ada gijik tristong minister sesil ban belum haju por konjang finas ini chief kesongi ba sesil na berkat kita gilongi gi badangsa sakumba aspatam na kita gisan pendutuli sisi minister jongi la penyasan biang how news them